Edi Muđa nije ovdje, nažalost mi smo. To vam je što vam je. Miloš Vule, Čova. Dva zdrava oka, production. Igramo igrice. Stavite komentar dole ko je Čova, ko je Miloš. Milo. Miloš. 3 momka, a 2 zdrava oka. Napokon nešto novo. Upali smo bili u rutinu. Yes. Nešto novo. Nekim čudom. Promjena, malo igrica. Svaki nam je video bio isti. Komentare, palamudimo nešto. Yes. A sva trojica volimo igrice i imamo preko 200 videa sad na onaj kanal. A čudno mi je to bilo da nismo do sad igrali igrice zajedno na ovom kanalu jer sva trojica volimo igrice, nijedan video nemamo sa igricama. Nikeli ovo obožava. Ima kola, ima životinje. Mislim da mi je ovo jedna od najmrznijih igrica. Pazite ovo, konkretno ovu igricu volim samo ja, ali ovo smo uzeli da isprobamo vode, da vidimo kako će se nama sviđati, a ovu igricu možemo da igramo sva trojica odjednom, da treći ne sedi pored i da radi nego da može da igra. I da se fleksamo što imamo 3 joysticka Sony peticu, svako drugačiji, zato što sva trojica imamo drugačiji Sony 5. A da se potrudimo, nabavili bi još 2. Da hoćemo, ali... Ako bude trebalo da igramo nas petorice, nas petorice. Možemo petoro da igramo GTA 5 ovdje. Treba još 2 druga da nabavimo. Svako po jedan GTA. Lakše mi je Sony nabaviti sada nego druga. Da vas ne bismo puno smarali, ovako, ovo je nešto novo, ćemo da probamo i ja vas molim, i mislim u ime nas torice, u ime kanala, da nam ostavite komentar što biste vi voljeli da vidite nas da radimo unutar igračkog gaming svijeta, koje igrice biste voljeli da mi igramo, kakve challenge i slično. I samo da nije GTA 5, što god hoćete. A što god hoćete. Ima... Vidio sam sad u Games, evo upali, dok upališ, ima Bioshock trilogije. Za Sony 4. Pa, sva 3 dio. Da se odradi playthrough, ako bi ljudi gledali... Ja bi volio Boga mi prvi dio opet da probam. To je dobra igrica. Ja nisam drugi nikad igrao. Ne drugi, nego prvi. A nisam ni drugi, to je pojem. Trilogija je, čovječ. Kako je ovo Velokup, što je ovo? Velokup? Hoćemo li Velokup izmeo? Nećemo Velokup, ajmo Crash Kup. Characters. Što je Helkičan, ali okej. Što je ovaj? Blitzcrank, Giri. Giri. Ja ću Puro u ime u čast Puraševića. Ja ću Neil Corner. Pura, ko ti prste u uvo gura. To je bila spas. Idemo. E sad, ljudi, što vam nismo rekli? Čuli ste da Miloš ne voli ovu igricu, mrzi je, šta više. Zašto? Zašto je mrziš? Zato što je retardirana, ne mogu. Okej, ovdje ste čuli prvo to, dragi moji, Miloš mrzi retardirane stvari, znači i ljude. Samim tim izbačamo iz grupe jer mrzi određenu grupu. Šalim se. Ne, on mrzi ovu igricu zato što je pojmaš u njoj. Ja volim ovu igricu zato što mi ide jako dobro. Ide mi malo predobro. I zato smo mi odlučili da je fair da meni damo hendikep. Ja sam, kao što znate, skoro pa slijep bez naočara. Naočare sad trenutno nemam. Makao sam naočare, znači ja sam jedna slepa pizda. Pizdetina. Da bismo naglasili moj hendikep, stavljam ove jako brze, unikatne naočare. Da znate da sad sam spreman za apsolutno ništa. Bez za neko očitanje izbliza, jer samo na blizinu vidim. Ja sad vidim jedva, znači apsolutno jedva, ali to je hendikep za mene, pošto ova igrica stvarno ide mnogo bolje meni nego njima. Highland Fruiting Fruitenheit. Znači vidite kako sam sve prvo pripremio redi paske naočare da bismo mogli da počnemo. Driving style, turn, opa, šta je turn Mikijeli? Balance, acceleration, speed, Igrajte! classic. Počne to. Evo, počne. Što sam mnogo govorio malo prije, da li je moguće, jel? Da li je moguće? Nije. Ovo nije moguće. Kako sam govorio? Ono malo prije kad sam te provali. Ma vidi, pušti se. Mikijel. Što sam govorio? Ne mogu da se... A što radiš, čovjek? Ti si isto uradio. Što radiš? Isto si uradio. Ne mogu da se šetim, brat. Je li realno? A je li realno? A je li realno? A je li... A nemoj! Slomi igricu. Nitro wheels. Ljudi, ja stvarno ništa ne vidim. Ja ništa ne vidim života. Niko te čera nije. Opet ćeš pobjedit. Niko te čera ni na šta nije. A čekaj, li varanje u hendikepu ko se primakne? Primakni se. Jes, moram se dalje.
Ili varanje. Ako vidim. Ne mogu da je previše. Posvađi se. Ajmo! Gdje sam ja? Dolje desno. A, ne vidim ništa. A, zlatni, fura. Išća, a ovo je baš zajebano. Išća. Gdje si, gdje sad, gdje si? Čekaj Miloš kako igra. To je ovo. A, nismo piste. A vidi, ima moći, sve vrijeme ima moći. Jebo me pas. Koji si ti? Ja sam Purašević. Gore desno. Ja gledam dolje lijevo, sad mi ide dobro kad gledam dolje, sad ne znam jesam li taj. Jesi. Ostadoh života mi ostadoh. Joj, kako mu dobra igrica! Ispali ste s mape, a ja ne vidim ništa, nisam spao s mape. Okej, znaš da. Druže, ova mapa je bukvalno... Ova mapa je veća od Podgorice. Teško je. Pa teško je, pa je. Ja je znam na pamet. Nemoj mene! Falko, nemoj. Falko. Miloš, ti gore desno? Jesam. Ma se brukam, brate, on će ona slip. Dobre, ja ti kažem. Ajde, snađite me. Mogu ja. Duž on to zna, sad hoće da mi podigra. A okle, jedan, ovu mapu ni ne znam, stvarno ne znam. A ne znam života, mi ne znaš što reka stvarno. Kako nemam oči pa se pretvaram u debilac totalan. Ovo je katastrofa. I potpuno razumijem sad šumatiće što vas da sve nešto klima. Ja kad ne vidim vas da mi se klima. To se klima. A ne znam, sve mi se klima kad ne vidim. Zato valjda kako ono, da više prostora patiš. Gledao sam skoro klip Saše Matića. Šta si ti gleda klip Saša Matića, ovako na golo, jel? Bez muzike, bez top Saša Matić. Pričaj anegdotu. Magazinim. Pričaj anegdotu kad je bio u Mostar, kad je pevao. Moskvu. To Mostar. je priča. To je priča. Mostar, Moskva. Ili skaka sa mosta. Nije. Oni su mu rekli skočiti. Što veli? Ništa veli, pjeva je on pjesmu i neki su mu se momci dozivali ga iz prvog reda. Sale, Sale! I on kulira i puka mu kad veli šta je? Sveš, vele. A iskoristi taj mikrofon, zove nam konobara, ba, Mig ne može dozvati, to mu je bila neka. I tamo sve dok priča, to ovako se klima s naočarima, ovako gleda strane kada je neko A, priča. boli i briga, ne može i to znati. Ali ja ne znam, vidiš sad imam tu potrebu malo kao valjda da više prostora zauzmem da me neko ne zajebe. Kako da te zajebe? A tipa da mi neko tupa, da ga ovako, da ga nabodem. Koji sam? Pet. A je li moguće, koji ste vi? Ja sam osmi. Zajebavate li se? Sad mi kažeš prvi. Ne vidim čo, to je poent igrice. Vidiš ovaj oblik pored mog, pored mene, ja sam pomoć. Ja jedva vidim gdje sam ja da ne bio. Dobro bi 2 srca. Dobro mi paja mačo sad. Mislite da je već. Neće će mi bojati. Nema mačina me. Ja se fokusiram da vidim. Aj Miloš, pričaj nešto, reci. Kako ti je bio dan? Dan. Izuzetno. Što si sve gleda? Što si sve vidio? Nemoj, Vidio sam. Ajde se za... a nemoj. A nisam danas vidio, čao što. Pogledom me miluje. Opa, imali krajem. Ja sam završio. Ja evo pri kraju. Ovo nije hendip koliko samo da te glava boli. Hendipa. To nije hendikap. Uđi kako je lijepa boja sobe. Kako je grdna ova boja. Znaš ti što, viđi ovo. Sport. Opa, Mikelika čeka. Koji sam ja? 6, 7, 8. Aaaa. Ređali. Ništa. Ali vidiš pomaže hendikip, nisam... Spyro je prvi. Jer ima krilu. Špiro. Špiro je Zagorić. Ajmo. Pa dobro. Ajmo, ovo je kup, ovo je samo prva od 4 ljudi. Ajmo sad reći. Aj, nemoj! A već sam slijep.
A Mikeli kad izgubi mora stavi naše naočare. Kako mi je vruće. Koji ima veću dioptriju. Ne, on to kad budemo igrali, ne znam, farming simulator. Duplu Budite dioptriju. glava. Neću pa fore, šta, neću umrijeti. Big air! Big smoke! Ayo, see! Ayo, baby! Možete se oči ispraviti. Nemoj to da govori. Možete se oči ispraviti. You put the low house, fool! Dođi, stavi. Hey, Smoke, it's me! Come, chill, chill! Oh my god, what's up? Ova mapa je najgora mapa u igrici, bukvalno. Što sram. Meni je svaka. Tamo sam pogledao ovamo i vidim idemo nazad. Ovo mi je prvi put u životu I i unazad nas ne voziš nikad. A ne išao u Rikvert, sam kontra smijeti. u Nikvert. Nikvert. Novi Rikvert, Nikić. U što je ovo, druže? Ovo je onaj novi put po Klošina. Pleši, mala, pleši svakuda. Ne, what the... ovo me je prepalo. Jebeno bure! Ovo me je jebeno. A šta mi izgazio ovo? Ne, udario sam u čošku. Ovo je prvi put žuto da mi pomažu ove skretnice na put. Ovo kao desno. Šta mi stenješ, a ja slijem. Nisam reka. Što mi nisi reka, jebot. Veli, nisam reka. Nisam reka. Preletio preko mene. Jučer sam prvi put sjeo na motor. Kako je bilo? Stresno. Baš stres. A treba su neke helanke iza naše. Ćemo da gas? Jesi? Može da biti gestija, a pričam o motoru bez svakog. Da sam mu gas, on mi je da brzo. Užas zvuči bar. I što je bilo, jesi li moga izbalansirati? Stresno je to baš. Napriti motor? Ali sam je... Na ša? Jedno? Mi bamo. A. Mi je... Rekao, Ovo ajde čovjek ide je vodiš Sam sebe kupa, brat. To je i kupio. nije htio Vespu da mi dao Vespu, no rekao idemo na onaj jak. Onaj crni motor, koji ima... Crni motori ti uglavnom imaju oko 50. Ima crni motor konja, brat. Da, crni motor konja. A je li čova to, ili on je, menjač ima svoj, jel? Ima minjač, ali... Znači ti si brzine mijenja prvo voži. Jes. Ali, znaš ko je zezano to što je kvačilo velika kočnica za bicikla, samo na lijevu stranu. I kvačilo ti je zapravo... Kako se zove ono? Kvačilo ti je zapravo dolje. I onda ti nogom dolje ti skroz prva i onda kad popneš gore... Gore su druga treća i tamo. Ne, nego neutralno. I onda ide nekako. Nisi to znao, vidiš. Bilo je veoma interesantno i pomalo. Kako si ti... Ne pušite mi se, kurica! I prvi dan vožnje zna i da šaltaš i da balansiraš i sve. Ali čuva, ti si me ima u bitku se parkira, brate, neki dan. Autom se parkira. Prekjuče. A vidiš možda mi leže motor. Ti se dvalio autom o zid, druže, kad si isparkirao. Dobro, to je bilo davno, a i možda mi leže motori, a neko... Ja što bi možda tebi ležala auta, ima... Objasni. Objašnji, ne pričam. Sve mi je jasno sad, znači tebi motori leže. I što prodaju auto, čovjek motor. Hoće njemu biti muka i motor da isparkira, znaš? A ne mogu sad sjedam za njega, ajde, pješke ću ja, ne znam. Ako će sad stisnuo kvačilo na njega, Ja... Opa! I sad... Ja sam završio? Svi smo završili. Završio sam, a koji sam ja? Koji sam ja? Ne znam, rekao je prebačio. Što? Ko je ovo? Ja mislim da si ti opet bio šesti. Jesi, ti si bio šest? Na Mikeli opet bio posljednji. Eventualno peti možda. Evo ovako. Step up your game! Step up your game, motherfucker! Step up your game, motherfucker! Yo! Ka Rajf. Da je? Raj Wolf nosi Rajf. Raj. Ovo je najgora mapa. Hot Air Skyway, evo liči na Kolumbiju. Ako je u Kolumbiju. Bioshock. Bio si, jel? Bioshock! Ovo je sve Kolumbiju. Kolumbiju bio sam. Opa! To se dvije manijački.
Why are you smiling? Why are you smiling? Why are you smiling? Moramo da pravimo versiju narodnu. Why are you smiling? Ne moram uopšte. Ja ne moram. Why are you smiling? No! I fell out of the map! I fell out of the map! Pravi uvertire. Aaaa! Oh, I cannot believe this! I fell out of the map! I fell out of the map! Uga buga, uga buga, uga buga, to je moje betlučenje. Uga buga, ali moraš monoton. I fell out of the map again! Uga buga, uga buga, uga buga. Uga buga, uga buga, uga buga. Colombian! Uga buga, uga buga, uga buga. Uga buga, uga buga. Evo ga, peti sam. Kolumbija, Pakistan. Zašto ste toliko loše ljudi, zašto? To nemam osjećaj. A kako nemaš osjećaja? Nemam osjećaja. A kako nemaš Da je osjećaja? motor. Samo vozi putom motor, čova. Imam osjećaj da je motor! Kako nemaš osjećaja? Ali nije motor! Nemam osjećaj za put, no promaši put. Zakoči čova jebote pa ćeš ga upati. Gdje je kočnica? Kocka. Ali košnicu. U trkačku igricu A što neće valjda smota, što je ovo? A što je ovo? Ja ne mogu da ovako dobro igram, a da ne vidim ništa, ne vidim. Jebi ga. Mada sam stalno šest. A što mi je bomba na glavu? A ne mogu, evo me, snađe me vrijeme, vidi, snađe me vrijeme, me snađe. Stiglo me je vrijeme, znači. Ništa, mrka. Mrka kata. Bolest svačija, oh! Ali je đavo, ali su mađije. A šta? Ali je nešto teže Ja ovo ne od ovog. vjerujem. Kad je viđu, gdje se smije mlad. A ne, brate, šta Pa se moga s jadom pregoreti. No me đavo jednu veče. To je to što pjevate. nagna usred noći, noćih Milonjića. Kad pred zoru i noć je mjesečna, ona dođe. Čuva, dobit ćemo copyright strike bez tebe ako izvršiš. I pade na kamen, gdje deda se grije. Ajde kako si igrica. Njegov će nas copyrightovati. Opa! A, ovo je baš, zabolje me glava, zabolje me glava! Ne zabolješ stomači. Tomačina! Igre. Bježi, bježi. Bježi oprećenje. Je, kako se zvala nas? Margaret. Pišačo. Kako će Margaret da fasuje ako neđe snađeš u neku utminu. Ne zadavi tamo. Tamo je nađe VPN-u i nađe čudo. To je inače bolest po tom pitanju. Snalaženje. Kogod ga tako, on ga snađe. Zapamti ga, zapamti. Zapamti ga, Zapamti. A nije, Zapamti. Pa mu kaže neđe, poslije kad ga vidi. To ti je inače da. Ja vidi jaka, a nema veze, Mislim, što ti to treba, Nisi stvarno. mora to da radiš, Ništa. a nema veze. Ono bude ti gore, no te zadavi. Una mat... Ne. Nema veze, ne. Nema veze, samo Čuje mi da to... sak spava Kaj je u prošlo, dobro je, polize. to trebalo, Tada ništa. ti ona gdje na traslete pade kosa tu niže pojasa. Tu je neka raketa. Ni prsta češljati. Završio sam! Je to Završio sam. I tankijem glasom narisati kao dana sa dubove grane. Imamo još jednu trku. Ima li još jedna? Jel? 4, jel? Vrati to! Vrati to! Stavite nazad. Užasno mi je. Bolje mi je da je žmuri. Opa, oc! This is just an experiment. Drži u 7. Ko ima pojena, ko ima pojena? Nula. A zašto imam nula? To su 6 igra. Vidiš, 27, 12, 12, 3, 3, 0. A znaš zašto ovdje gubim jer nemam skina ka kući? Da. Da, to ti je provjereno. To ti je ta... Hop it away, hop it away, hop it away now. Hop it away, hop it away, hop it away now. Hop it away now. Pom, pam, pom, pam, pom, Evo ti čo, evo ti, što si, na koju si mislio, na koju si mislio? Sviraj ga, brate, Hop it away, sviraj. hop it away, hop it away now. Hop it away. A što si pljaštio gitaru sad nije mi? Yesterday. Kako je uzoj radi? Jeste Vrati da ovo si tamo. svira, danas igraš Crash trke.
Požuri, požuri. A ovu tek ne znam, sad ću tek da ga Znaš, ispašem. ovo ti je bilo na Pay. Nije ova bila na Pay. Na Sony 1. Ne. OG. Je? Kako, ne mogu. Basic Alma. Treći je realno sve. 6, 5, treći drugi. A ne mogu! Ne znam gdje sam! Čor sam! Ne znam mapu! 6, 7. To je ta pozicija. Aaaa, ne vidim. Jeste li kada osvojili? Prva 3 mjesta u nečemu ovako u stvarnom životu. Ne. Ne da ste igrite, nego trke, takmičenje u trtanju, kulinarstvu. Jesam ja na random izvlačenju u prodavnici, pa sam radio račun. Kad je dobio 20 litara sokova, jel? 20 od 90. Dobio si težinu sokova kako se Kako su teže. vas potrovali? Kako su vas potrovali? Dali su vam onaj bravo, to tetrapak, ovo je to najdobriji. Druže Petrpak. Petrapak, Da li ste trapanosti dali, druže, da te otrovi? Veli šta veli. 3 nagrade, prva putovanje, druga sokovi ti i treća 20 eura. 20 eura. Ti da, volim ti da 20 eura. Dobio sokove, nasišat tamo važno. Aj! Jebote. Srce pa sam bio par srčina tad veća nosa. Što je čudno prije 7-8 godina da budem teži nosac, to je teže kasat. Grdno za dijete, sad 10 kila u glavu. Za tebe, vas da glava sputavala, bio brzo. A to jer mu je prevagne naprijed. Prevagne naprijed, da samo vodi gdje mu je glava, on ide za njom. Nemoj. Život je futbal. Ali tko me puca? Blago onom ko te ima, ko te ljubi, dok ja lutam noćima. Blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovjek nego ja. Blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovjek nego ja. Jesam oskučio ovo od tebe? Evo nisi to da uđeva. Ja sad nisam gledao jer ne vidim. Siste publike. Nisi imaš fanu saobraćaj. A sam misli stvarno. Nema to palo. Jao, to bi bilo genijalno, brat. To bi bilo. Bačiš domestos mu bačiš na glavu. U kružni niz pošto je kružni. Kome treba, a nama treba. Treba životem. A do mesta bačiš na glavu. Bačiš mu domestos na glavu. Ti si riješio, jesi sve si riješio? Da. Ono treba nešto onaj kiseline. Ono, da. Ili moguće se opet 6? Ja se protiv. Ja sam, znači... Nemo da psujemo ovdje. Psovali smo se ovdje. A jebem ti majku kako je vruće. Čova, pizdo, jedno otvori prozor. Ne mogu daleko mi je. Vidio bi botovi na volani igraju. Ovaj vidiš. Onaj treći. Ona ima V8 motor. Spyro, gledaj ga. Spyro. Spyro vara 100%. Ljudi, nisam, bez očiji nisam bolji od kompjutera, ali za to jesam od Milošev čovjek. To jest, da teško je biti bolji od kompjutera. A sa očima ću nekad i stić kompjutera. Prije nego što on stigne mene. Vidio ga Dr. Doofenshmirtz broj 3. Ko je najgolji bio, Miloš ili čovjek? Ja. Miloše, Ja, uzimaj sos. Evo vidiš, Kenny Knight. Uzimaj sos, Miloš. A Daj. sutra imamo 0 pojena, ne znam broj. Ali ja sam iznad. A ja sam u sredinu, ja sam sandvič. Iza si na I ko ćeš popiti čovjek? Ti imaš vagu, vidiš? Da. Ja si, da, perfectly balanced. As all things should. A, otočiš, otvoriš malo prozor. Evo, treći put. Evo! Da nagovijestim. Otvoriš malo prozor. I da mi daš da liznem. Sad će da roka sosa. Polačem. Uzmi sam. A gdje je čofa? Ne znam. Ti stojiš? Tamo ti u Vatice. Dux, u naj. Ljudi, Čo i ja smo se spasili, ovo je ova naša prva epizoda, još ne znamo kako se zove ovaj serijal. Igramo igara, tako? Breki, breki! A, kako je malo random. Lomao. A sad će Miloš da se kazni, aj kazni se, ne Evo, da nadjavim. se kazni. Pokaži, tamo pokaži. Aha. Apollo, najljući na svijetu. Apollo krivi.
Nije ljući od mene. Nije ljući od vula, ali ne ljući na svijet. Vatra je na njega što govori samo o vrućini i nekom problemu. Jer vatra nikad dobro nije bez... Sad u nama, usporediti. gori vatra. Ja se kažnjavam evo sa kartingom. Ja jedem karting najgore. Puna plamena. Ajmo sad zinati dok on gori da igramo Dark Souls. Milošev omiljenoj igrici. Ljudi, hvala vam na gledanju. Znaš što je kazao za lošu vožnju, ljuti sos. Znaš kako je njema igra igricu koju ne može smisliti očima, izgubio je. Sad ide video od 5 minuta samo plakanje. Loša igrica, ljuti sos. Igrica je odlična, samo ja nisam imao oči. Ljudi, hvala što ste nas gledali. Bacite like, bacite share, subscribe i ostavite u komentarima koju biste igricu htjeli da nas vidite da igramo. Ako imamo, igrat ćemo. Ako imate neku kaznu inovativnu. Ako imate, pošaljite nam ako je mi nemamo. Tipa, bilo što samo da nije GTA 5. Da li biste voljeli da vidite možda neki playthrough, neke igrice, ne daj Bože, da li bi to vama bilo milo? Od početka do kraja. Dio 1, dio 2, dio 3, dio 50 i kraj. To je playthrough. Pa ne da, pošto ima možda neko ko ne zna da to taj izraz, još si ga reka playthrough. Istine. Prelaženje igrice. Prelaženje igrice part. Da li želite prelaženje igrice? Bilo Dođe, je. idemo po kuća i prelazimo vam igrice. I 20 € naplaćujem.